Kibangji Therei Niphai Throksi India Prime Minister Narendra Modi Assam Cabinet Minister Tunga Phan Kachetong Je Phan Bangji Labang so mai judet aphi Conrad K Sangma Meghalaya Chief Minister Asemi Kidenga Jaime Galong Satame Chetong Dunji India Prime Minister Narendra Modi Hin Pen Assam Cabinet Minister Satumpen Mai Kidoji Lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Semi Kidenga Jaime Galong Kachetong Dunji Phan North East Hawaralong Nakahumri Ke Kaching Thura Saya Molong Aho or Nakipidun Jiang Ring Thepik Khangjanglo Prime Minister Narendra Modi Hin Pen Guwahati Rong Supialong Therei Niphai Throksi Nisi Nang Palepo Lasohut Assam Cabinet Ministers Satumpen Sitame Mai Pado Ponpo Labang so Mai Ki Jutpen Puthot Labang Sor Niamatsi Meghalaya Long Chief Minister Asemi Kideng Ajai Megalong Kachetong Dunjia Phan Barpon Tupitpo Labang so Semi Kideng Ponajai Meglake Shillong Arong Supialong Si Paman Ponpo Lapusona Sayang Deng Nang Kili Thuroke Kidamtang Meghalaya MLA Akiligalong National People's Party mate NPP pen ang hoy kachepahay dun ke ong nayang theklo Prime Minister Hin Ben North East Hawar long nang kahumri ke isi ke mesen ang theklo athema North East Hawar henlo non India det lapente pirthe ang kanga polisia long isi kaching thor lapen det kachara komjia long akinang sot nailo Non India det kachari pon bom Bharatiya Janata Party ki Japon National Democratic Alliance Hin Pen kabor ipon along North East Hawar long kaprek kaching thura sai musitami kedeng pon padu ulo Halapu Meghalaya long ri mod pranpu adema long ke Jessimet Hinutrap Youth Council apen Hinutrap Integrated Territorial Organization Hin Pen sitami sodak pen kachisong padu pon lo kachisong along kemang pon ke Therei Niphai Throksi angbong HSPDP pen MLA Banghini NPP along Kachirabdun pen Amen CN Thuvek Nangji Pusi Than Pachini Pon NPP aphan Kachirabdun Ronga Jok Hampanga Song Atum Ahin pen HSPDP MLA Banghini aphan Pinrem National Desk Report Karbianglong Live